باب 186 درس 1 رياض الصالحين فضل الآذان يوتين في برال نبدنان حديث ولور اكفان لناي بمعنى 40 وألف. عن أبي هريرة فجتمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لو يعلم الناس هربي بين أننا ما في النداء براجي كون كم إندينغ والصفي الأول براجي كون كم درجل كصفي والأرانو ثم لم يجدوا رفت بغيرها بتاع واتهم دي إلا أن يستهيموا عليه sonande ɓe waɗata urɓa e muɗum fii no ɓe heɓira lastahamo ɓe wakkilo to no ɓe waɗa urɓa alayhi e hoore mum kono ɓe annda a yiyata ɗum ɗon no piire fii mum aduna tawiɗa no piire e juuɗe joni ko fii imamu yagal fii salli yagal a yiyata ɗum ɗo ayi walaw ya'lamun hara ɓe annduno ma fi tajir ko woni kon e ko wiyete kon tajir bi mana habbirango harminirgo ngon ka julde bi mana tawdegol halla ko bar arano hara wona hewtitakol ka julde bi mana darnide ɗa julde nde fuɗɗodeɗa ko ɗum attajir la sababu ilay ɓe addi to toon faade mo walaw yalamunara ɓe no annduno ma fil atamati e ko woni kon e timmingol wassubuhi e subaha laata atamati ko fanda ɗum ko julde futuro atamati ko julɗe geeƴe afan wassubuhi e subaka laatahuma ɓe arayno ɗi ɗiɗi walaw habwan hay so tawi koyeɓe fofo ɓe ara muttafaqun alayh al istihamu al iqtira'u ko waɗugol urba attajiru attabkiru ila solati ko argol ka julde law tawe takbiratul ihram o an muawiyata radiallahu anhu qala wi sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hima maka e almuaddinuna noddinoɓen atulu nas ko ɓen wonoyta ɓurɓe juutude e yimɓe ɓen fof ana gandaɗe yawmal qiyamati rawahu muslim an abdillah bin abdirahman bin abi so'ata anna aba sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala lahu o wiyanimo inni min araka mi yimata hibbol ganama hiɗa yiɗi dammi wal badiyata e wongol e fulawa weddo kono he fa ida konda salat ka fi ganam ki hakkunde dammi ma ɗin ton o badiyati kama ka fulawa ma ton fa adanta li salat noddinan julde nden nan hiɗa noddinande julde nde farfa sawta ka townu hito ma gon binniday ka noddinama fa innahu kon lasma o nanatama da sawtal muaddin fontande ko ɗum woni distance e hito noddinowo jinnayi wala in sowona neɗɗo wala so wona hay e hunde illa soyde la sowona ɗum fof seedita noytomo yawma qiyamati ñande dangal wonde ko julɗo wonde ko noddinowo qala abou saidin sami'tu mi naniringol konngol mi rasulillahi nelaɗo allah sallah sallam tigi wona nani rawahu bukhari عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني من نودي بالصلاه من نودنا نجول دين ادبر وي كان اذا نودي نا اني بفالت اذا نودي سنودنا بالصلاه جول دين ادبر شيطان حجت يها وله درات imam malik bole imam malik puite hatta la isma ta'dim fi tuwata onon ko noddinte ko fa ida odi anni daw sinoddina ndum gaynama aqbala o fewti takadi o ar fi dargol so wawa torompude julɓe hatta ida tuwiba li sola ha so tawi woni natanama darnugol julde nden adbara ɗon kadi huccita o doga o haɓana hatta ida godi ha so tawi woni gaynama attahwibu darnugol ngol aqbala o fewtita kadi hatta yahtiru ko noon o gerdata ha o ara o ɓiso o heƴa baynal mar'i hakkude neɗɗo o nafsi e wonki makko tin o suwinsinamo ka nder ɓernde makko ɗon yo ɓurno udkur kada wadkur kada anditi ɗum ɗo e ɗum ɗo andi a yejjiti hunde kaari lima lam yadkur min qabil kon ɗum hanno o andita law ko adi ɗon hatta yazalla rajulu ha neɗɗo o wonta tawa hande kadi ma yadiri o anda kam salla ko jiɗo juuɗe ko diji ka ko tati kasuji de ɗimmere woni ga karan fof ko iblisa fawata en ɗum yo allah o raɗa mo pottinamo kakko meɗen ene fof ɓe ngureji men ɗum ya rabbi muttafaqun alayh at-tawsibu ko wiyete darnugol al-iqamatu wa an abdillahi ibn amri min al-as radiyallahu anhuma annahu no kanko sami o ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma maka wonde he ida sami'tum sonnani annida noddinaɓe faqulu onon kadi wole mithla ma gol sifa koni wolde kon summa sallu alayya refti juulon e hansi o gayni fa innahu kon man salla alayya kala juuluɗo hen salatan julde nde wodere sallallahu alayhi allah juulay e makko biha sago nden julde ɗon ashra laabi sappo summa sallallahu alayhi refti torano ɗon lan allah alwasilata jokkorgal fa innaha ɗum manzilatun ko pilatum jalo lil jannati ta aljanna la tanbahi o hanana illa bi abin sona jiyaɗo min ibadillahi jiyaɗo e jiyaɓe allah war jumɗo tijjino an akuna nde mi laatto an huwa hara komi wonoyta o
ومن سأل لي كلا تراني بلان الوسيلة أو بلاسية الوسيلة ستهيكم الله أكلم من قدم فودي هلت له بغانت ما شفاة تفورن رواه مسلم فدورين لا فودي دو هارونا ko waɗo campagne faalaɗo laamu woni ko fodata militant ɓe muɗum ɓen son wallilan ha mi laami question votannilan son wallilan ha mi gañi keɗo mi waɗete ministre ma mi waɗete gouverneur ma waɗete directeur ma mi waɗante ɗum ɗo o laamo ha o gayna o firta wona sifa nden fodore ɓen ɗo woni ko nelaɗo Allah sallah sallam ko foɗi ɗo kon sabuna kanko ko o nelaɗo yo futu وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله قال اما اذا سمعتم النداء سنني ندنان فقولوا ويه كما يقول المؤذن وندن وويه سنة متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما من قال كلا حين يسمع النداء ثم لأنني ندنان ندن ينبتني هذين وي اللهم رب هذه الدعوة التامة Allah yo jeeɗo ndu noddinande timmuni ɗo fa solatil qayma e nde julde darnande ɗo aati mouhammadan okko mouhammad alwasilata o poste o place wiyete alwasila alfadilata al ɓuran obato imminoyamo maqaman e oɗo place mahamoudan yettiniɗo allah de wattamo foɗuɗama ko alqur'an hallatula wara daganike on no shafati tefoɗo ende yawma alqiyamati rawahu bukhari an saad bun abi waqqas radiallahu anhu an nabii sallah sallam annahu no nelaɗo kala ɓe maki am qala kala wiɗo hino yasma'u mu'adhin tumande onani noddinowo on no wiya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi mi weltori allah rabban jeyɗo wa bi muhammadin mi weltori muhammadu rasulan nelaɗo wa bil islam mi weltori islamu dinan dina wofira lahu hara yafantemo zambuhu bakkatuji makko ɗin rawahu muslim. وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء دعاء لا يرد ركعتك بين الاذان والاقامه تكون للدينان درنان رواه ابو داود الترمذي وقال حديث حسن والله اعلى واعلم.